Male, good morning. It's been a long time. You man doing yan thought wal. Chaban ka life ko gwa mi dung ti chen ba jang maybe 5 minutes karodin. Take a tokong to la deba loiten. Ken yam de ko ko de la ta loach. Ko chang la lao ko bo ta ma to de me ba le nyak ya. Mendera no gwa mani me dung ti chen ba jang long. Kenyam de laro my heart chawa out kenyam and todd dan and chale nyagwa can nyama dan ne change me cha video de jal nyame todd quick on show them men cha gang rape kababam goro after a couple of years babin yok exposed nyok as a mother my heart go out to these two girls many victim ne taken kon kan ngai ka community dan dong cha ran la den tu be ne jan ka ja ko mi chet ke na ma la ja gwe ke bwa ro lan ko ne ten hat so mendi lar de lo de ro ka victim ne more than anybody nyame to de dan rude jan ta de win mon ga te chi la de no na brare de jak one by one ko ala ma jan gwa bane di alten gwa da baran shi ko de cha ke ba do ngara ngun ko da ko na ra da ke ja so in a society mi shi gwa mo lut chiri ken chicken ba kwa chiri ken chicken ba kwa goro ban ro dan te ko min nyon ke la nan ke nyon di da mo angu the tears of those women their pain can cause a lot of problem for community. Yeah, but look at your daughter. She pointed chapel. Allow go to Jabia Shark Quide. You need a lot to teach at all. Can our community or our society can be really at peace? Micha Guadaba, than Banara than Micha Luth. Micha Chiagadab na. Da Bichiak, Romichiak, Bichiago and Bait of God. If you can't respect that, do you think ala konel dara mundo dara belas ke da society da chen ke peace loy de se jiak menonga today nyagwa en che ke chale nyan thor wal ta ga america jin gan magwa ko community dan men chelat en ran dara lat che jen ko no ko wa dwar ko no ko wa la shora na so dong chilo ne je odi ro do expose karamen wona ma nyodo kwi ko na malo da neje wala u kan smartphone ni ti cha ga set up la u the smartphone the picture ko de ko load automatically me ken ye set la u be ko load la jin so go re je u na smartphone to de la kon bana how to use them bana jangach de jugu please shu share ko de ro let ka me jak ala win mon tal ma kanen ka tal me shabnen Jajan. So ala look da da waka kan yada da rawo ko men cha kala tin me da ro da woj wi mon ka ja she magwa de jogu tele me kanen ka tele me sha banen so yen she ma na ken tu aloy don ko ka gad kun chara ka guji che ka ja gwa na te gran ka leran so melet kon she mo nga dal ka ja tha na che mo kra me cha to ka ja ga long da ran do bo da ro da let ka me ja so mendo di anye ne raji ishinyagwa na disappointed. I can care less about your disappointment. Dini take that. Ko mila di riete je toto lo de no share care ke take that. Chejen, dere do bo barado let ka mijek. I'm sure she already feel bad as it is. She don't need you to remind her which is a failure. Kecha mijek chalat. She already knows. So di jugin nyagwa ken nyamato do quick on show de manjal ke cha ka penya ga tungwan. Roda loy dun tell me she tuong me chi betuok ka tell me kan manen che loy de tet ke ya yen ideal chi ben thank you for coming again advise at order me but please chu rodo let ka dur chu char brodo let ka mi ya pale loy de pin te ko nal ko be moy ka kai loy can understanding che loy de tet ke she mare good to see you all ta kamal